ye derade ase ho so aye fa no pay da se ho aye fa papa onso uginam bia se amen de mission unti no mission ye say we suam ye edi manim kan eye nso na dia ho me ho sa na ye we va top choco or say taste of chocolate. It's chocolatey and our latest form. Your partner for life, Vodafone, further together. Winning makwa, ebotidom na naposo ye diaba. Edevia. Yankwe said na ye did a one cratano and ebrewe de NADD can ye daily graphic. Any more how rock ken for yata can waye or so for he sika some so and a denny more hay now one more than your mammy and Sabias were ni so ya one more a womujidi says any performi and send it to me a boama ye economy and I sika some to tiano et me a general so a ye be a private sector no ankran kranuma one more gd any a reshimu se abayin ne kabo mu ebetumi aboa pa ntunya daily graphic a eno ne nsem bi a ewo ma obetumi akenkan na yi enkroma park ho abena ye wonders wo ho ese wani se o ka kire yase before ye be renovation no na sika won munya ye 3000 bosome nanso ye wie ye abena wa wakobo ani akonhoma wo ho no bosome sika won munya 1.1 million Ghana cedis Mr. Oko daily graphic page 16 e ho na ebo sa amane no ntu ko ho no ma obahu Dr. Ibrahim Mohammed Awa a wono ye tourism minister ni mfoni edanche mu ha wo kasa asemi daily graphic the bokrata amane bo ano pe wode abano no ye ko page 13 wono mu daily graphic a ye MPP wo mu anida kwan so obetu franka de ama wo mu chena your election headquarters ye jiremu den di mu ama no bono ba no so wonim se won ye nsentwefo nhia mu obia menasipo bia no abena di candidate hu komodada womo ayi ni nyina afiri ho e de won sa hyentia se apamase a obia bagia atum de beba bia obia bagia atum na afi woma ka bomu se party ba ko a eno ho nsam daily graphic democrat de aba wo pay 10 to 39 honso stop attacks on journalists GJ for na kasai central for ya tata wo mo bro wo mo pra wo mo amabi kura free mu amabi me kasai sabre wo mda so wo premu no daily graphic democrat e dia ba onya bra ya kenkan bi Ghanaian Time democrat so ene bo ani mu hai wa hwehwe no fefefe said dia ballot no so etie e wo MPP amanyokuo no wona e pre franka no Ora Kennedy ohine Japan de di kan Dr. Mahmoud Baumia mampani abedi akire ni Dr. Usefri akoto na fe Mr. Francis Adenimu wo mu na bo ani mu ha no wo busa se hwan na ewini ochena MPP ye flag bearer primaries na be koso no ni nyina na yere bebro e wa Adom Asempa ene yen stations ahodo ni nyina wo election headquarters de ne ha enti ho asem de obokrata e di aba na asem wonwa wa ha ene se ye auditor general's report de aba between 2017 to 2022 lead program no yesi ya boka 15.8 million Ghana cedis e ka ya bono no leap no obi hu kire no ne yama ne sika no kakran ne yase wo ma ye wrongful payment wo ko tua sika bi ani kwan so otua ebi nso wo mo ayu su sika na mana bro so we aye reporter 2017-2022 Auditor General's report wono so ede aba ho asem eno no sanso ena Israel ne Hamas ntokwa ekoso no osofo be de akire ya wo share foreign affairs so the ato parliament eno no wo page 4 Ghanaian Times se Ghana ni bia ni ho an ho aka wo mu ye hu no obi asa wo ho nti ano ye Ghanaian Times the bokrata ama ne bo ano pay eno no delegate the bokrata no so eni owura Japan Kennedy Japan wa ha Dr. Mahmoud Baumia wa ha ye number 2 Dr. Usefri akoto ye number 3 ena owura Francis Adenimu ye number 4 no owura Ken number 1 ni nyina no ye obisasa hwan ena ochena wodi nkunim se oye franka tuni de ama MPP amanyoko number 1 and number 2 and number 3 and number 4 ho asem nie se bredie ansa na ochena nyame yadmo de be cheye kura no wo mu nyina kwa akohia asiesie won ho agege ne nyina tum nti eba se number 4 na be ya 3 na aka nyina agi atum se number 3 na enya 3 na aka nyina agi atum se number 2 a 3 na aka nyina de number 1 asa obi ani munasipo bia ho asem no na wo pay 6 so mampani abede eche na ekasa wo se me ya grassroots o me ya grassroots nti mo amoye desire say
as a me man penia bed ye dabi adwuma no wa ye wo fom no fomfo no no mo ye adwuma daily guide obokra tama no bon so eno no na yesi in 5 years ni abena central for 45 ena ya sort wo mo na o ma eno kwa wo pay 6 ma me pay 6 ho na me pese me ka baby a aha nti GJ ena ken ya wo mo kirem se between 2019 2023 no na 2023 alone no ena ya recorded the highest numbers ena 4 cases in so October alone na ya central for ya ko kire mo aka ma asem a ya be kan ma mo no be wi akiri ni e bro no ni ade a chese e ho nsam no enye fenso nti e ho asam unya delegate obokrata na kenkan a eno so ewom ora lanchamaten so ukopay 3 ahumfo nye da ha nipa bebre yeso anya volunteers be say 150,000 nti ora alan ono so ye adwuma na ye papa delegate obokrata Nsem I don't know nti abena no na mede ebewie